พี่บารอคือไปกันในช anel เลยจังอ่ะนี่มันตาดังดันในยังดังกระแทกบนนี้บนกาชปงบะอามชพังจังวันดุนะแต่กระติสันกระจะเบี้ยงสุbitar kata biang sus tahu kata biang kalau ngomno tu dah di nak kremi ni ya uff lagi baik school kena barok saya mano mas subscribe like lem ya ke channel ke channel dan hit the like button, hit the subscribe button. Ya lah kayak ni sudah katrok bayar balik ni amni am sudah sakut kepor ni akun sakut saang ni lihat ni sakut ni lah kan benda ni telah nak minit siben keran nama halo selalu di Taipei Fortinet saya kena kata halo I don't know who all of them.
back dulu. Melong the back dulu. Kini haben lemno haben tuling tutorial sisfang ben back kemat jakasyo. Amot back tala mana nateng ang train truck ya ben. Tambah wa MP. Langsung pada. Ban. बोल रहा है तो कहाँ जाएगा हम सोचा था इन्हीं से इधर से जाएगा वहाँ में ट्रक था दोस्त था मेरा वो स्कूल टाइम कॉलेज टाइम था मेरा semua tedang bahan yang beri oleh kan dia suara em coba aku tu nak mana Ayolah, so kita kini kembang kena masuk ialah di nomor kali ya. Itanro bet rupiang hi. Oh, posyor si senara. Hai gani cakap apa boleh sebut via teks via chat akan dikacak akan dikacak channel kejonga boleh sebut ni pisa nongra kadai ngasa nongra hai ba yu ini ba scam kat ngor ba scammer di ngadang duk ngene nak umpling ban like ke blog ngan mi renja dem senyong pai mau lai direct tambah how long kan tik ngam tip ra since bakal ada ke school time kalau ada school time te arsidang te moment every junction kan dan beka traffic jam so the best way kada banyak numpling come long round but dan traffic jam ode nang ni napa you sangat tipis pai ngan lek nan numpling ai idea lem mano yan ngan yan nagari kana ni ngan yan nang ni napa lime kra ni ngan yan napa dem senjong ni ngan yan nang tinapa nigrims ai jemut lam mana bahaya page semua ai jemut lam ngan su ai jemut kendiat bah di school time ya napa maupun ayu hai tak maupun means nang isruan maupun okey maupun pun pulo
abangan pekindiat man mar nya kali em baik hoai kishim kanu ba sngi dan basim aspa sengkau dan basim laispa minta kan ada de bapi do khambon ta kamun ngila ai kham bon ni minta kan ada ngimia do tingi ai bi ti do kan di ba aspa ai great negarana GRU kan itu ngadangnya kali dan sekali kan di dekat school hangne dia ada board school ngani abin isruat hang ni kadang school dengan mulu puli ya kini ki you ki jongpi kini ki message jongpi tama thank you by the way I'll show you my face ma kubli shibon ba ya pli rukum jo hello thank you for your like ma kubli shibon pe ya kani channel ka jonga te smotanat te please support hit that like button hit that subscribe button te kubli shibon kata let's check it out ya ka pasha khmat because kani ngabu for my personal security ngan sakala bal sina block ni because kadan ka reason ka bahaba nga travel room saneng hayan marway kamot ngarong kinja that is number 1 number 2 par kalang baka safety ka jong ngapat ladanan manu balembop lani dan kanu ka jingja ka basung si ka bomot ngamla pan pichi siya bang akhdam bakla mga because it happened one time okay the same thing kata kali number 2 ngabok tengah sedang bangan ring video haka phone memory dan ngang ring kum tu dengan laring si ngalit nang ni siya goti dan lapoy goti memory nga lapon sa GB lai GB lalut lapoy siya bili na ang kisulong sedang biak tong by doing this again and again to habang adan ga YouTube channel nakajong subscriber dan numba aspa ay so kaya ba kambahay nga perkat nga okay dan ngan abi live streaming ma kyong live stream dai kyong live stream kan publish bon pe ka channel ga jong aken di tangkat tahi ngan yang hasai netok kan ke sekolah hang tai tekan torring so bhai sya ban ngai ka tu ka chatting ga jong pi please allow me to stay aside for some time let me read your messages. And hi to everyone, to 19 people who is watching at me, looking at me. Ma, Lisbon apoy umpling tiba milih bidang tu siya naman songkin ba. Okay, thank you. Ba akar kungor, Grazel pad asirwat kandung na maupun nang tul apoy siya. Okay, thank you moro apoy artat hiya. Okay, thank you for arngon. And then ba kurbaro kubli Lisbon. Dan kumjur Grazel kubli Lisbon, but iba rishan skem karpungor kubli Lisbon. Ya kajing ay jemur jongpi. Ingin fokus kengiat syakmat because it's already late. Lapoy hadu 2:32 according to my time. Kata kalau nakakali kan, but naka mobile. So kani kakabaji jang aru kapai kumtai 2:32-33 around kumta kan kamstat kengiat kan dibaji jang number ngai 5 minutes extra plus. Kamno speed yang kengiat. Kani kan 2:37. So mentang lapoy yang ni. Hai kani gas. Online, please check it out by yourself. So tenar pat baya keren kumni di ngasakala ban ring block yang kumni ke reason sekalong kumta kay bangali churum seneng dan no bano tedang adan bavisiang ayo ya keren ayo ro ka traveling time jang kabadi 1 hour ka poy 2 hours bala if tim ngayang site kum tu ngayang ting gidan ki kan. So I will do one thing to keep real kiba ngan keren sepang kawai ka toping ka bangayoin po Instagram bag nagperkat ka di kajing sisahi ukli na ka AI DPTP artificial intelligence iyo te peling pete kata te ukli pat kong ba ay jemot yang kini kilung kibadang surit kibadang kerja barumla kalian jong ka AI kan le kumno ya gitu kilung te koong ba ngan sna kawi kaplan di beki papoy defense em cedunal every defense sometimes pat kawan panak kalian jong ka church Catholic church
Lani agam ka entah religious lani kini yang balang bapero-per. Kidan kibadar ko icha walk pa. Kalau mungkin cara radar cara kumtulan di ka network user block. Kumta ter. So okay, forget it. Teka komputer ko ong ka AI ko ong ba ngan te merawi ki khulung ki barit. Ngan ayaki man pin kuslai. Ngan ayaki man pin kwa ngan ay man pinhun ki penjara pressure ngan ay ki kan ka kwa kala belong container rang ro kan ay kumta okay kan ay ka AI lingba chong kata ka video ngan ngam ti berapa ngan news kumnoi ka Instagram ngan page ka to ke history bala da page ka bamur kam haka YouTube tengah alam Instagram te just to ingi di oldies te Facebook ro bamur su on bamur post bagi dur tum ti sapit ro dan iba bread ya kawin ceklia apa kawa hang ne video yang harus adon he ka link adon pilawan subscribe pilawan type pilawan do whatever you like mo comments thank you for that time next haki jaka oh yes thank you that is correct ani sultan bhale dolong umta sultan ada kenu perlok kiba double signal because ni cross direct. So, tiga time man cross, special kali ngali na mawan ng tinaneng, mawan na gram site dan sarong. Watong may pak, ngamarwan sa skuti ka abi hak. Skuti ka ba intibra. So don't trust them. Just control tentang ladangannya apa highway, ndai dan kali. Nama ngasirwan bahasa bahatan boy tengah highway baik mensyukran surok ya. Tigi baik ke skin nawan kila azumi wiu mensingi tekamut ngamla arban control because ngamla arban safe ki. Kita layak baik ngalah sekun ria baik jadi sekendong. Ai lat ki because ngating ko. Yo mensau. Kali telah teman repair biang insurance ka dan top insurance tengah sim. Ndir mga kalim insurance. Insurance tengah sim top insurance from bumper to bumper where I can claim plastic 75%, glass 75%, and kino ki badai kinja iron, kinja nar, steel, kini body gitu. Ya gitu pan ngayo 100%. 100%. Okay. Di kat panangnya kali kat nang slam tak mamut ka percentage kena ka 675 minta kan nak poi hando kan 45. Ngayo men claim ka glass. Ia ka rubber, glass, body plastic. Except ya ka iron, lani kanar, tin. Hakata ka rukop. To let it be mental apa yang mau pat. Boleh sibonya ka jeng ai jemut jong pi. Ka jeng boit Misutura. Nado menela mun mi tang badan jing ya keniat apa ka family tip kita ka jabi yang la ngamut songkai yang ba family. Ka dap ka jabi sus tarung songkai no sapung la sipak. Nang fresh na ka jabi yang keniat. Hakata ka rukap. So kubli sibon mau apa pia ya ka channel ka jonga ya ka live stream ka jonga. De so subscribe nga request ba hit you to like button to hit you to smart pa you to dak di simpre ajong pi dak ba fi subscribe you ni channel ujong nga kajing erap jong pi kajing IG mo jong pi kapelong yang abangan develop khamba susu ek videos jong nga. Let's come back to that point. Telandang ako awan pin bhai video nga have gift time so that time nga require okay kata time nga require bangan spend bar family kan. Tiladang spend more time bakat tu dah kapag spend less time and I didn't give time to my family kapag that is the fault. Okay, so I'm having the better solution. Kuli sibun di ladap subscribe bro. Okay, thank you. Can support notification haka Gmail account ko jonga. Okay, that is first point. Second point part ngan support haka pina open na ka laptop profile sa laptop ya kino ki subscriber kino ki message kino ki live chat sa ikom tater tetanang to ngala recommend sebelang bat ngala recommend bayu. Okay, iki badan channel ikom to ngan recommend yang sekeman pe ya ka channel jang ini ba ilong kumta best bahai tai ilong kumni kumta ter. See, let's come back sapang jong kata ka AI ka keren kumno sapang jong undau brio kia conversation hapdang jong ka computer means ka mobile mo ukuran hello AI ukuran ka English ba
kay ka banjay kini kikilong kibada wan hakan ka generation ka pamta latur jan pala hab jangai kingat kato. That's enough. You can see two light signal. So I cannot take a pass because the hangkiran ka turning. Take a look. So I cannot take unless bakal long clear dan mentangan tap third gear. Tebentangan nunggen. Was right. That. Okay. Jika tak kaya kau bang ngan pentrosor ki kelong ngan pen shobi je ki kelong dah ka pendan kambe dah ka komputer. Betul terus putih. Nanong gum dola. Nanong gum do. Iya. Ngap penjam jai. Hakatu korokam. Hab island. Dalami lita kamu dalawan headlight jongali ka klan ya ka headlight. Dak lawan opposite direction lawan kita berduna khamat anis neiba. So that's why ngalek kumno nga open the fog light jonga ibarin plus ka side light ngai double signal pat. Kenang ba kita kali ki bawan nang tikin tip bakan kali bawan kali he. Lani kamde kali ke barit. Bamlong re banyak timpo. Kebangi haban nyelek banyak kiar untuk kumtaken. Uru uyo ikan nada udan akas high speed rui dan kali hang tai. Sedang kali hang tai tak bamut kamlong. Ngahapan kenria lani ngahapan yoi teban yoi kan nyapin ke headlight ke jong abo yoi te onda ulai yoi dan usana ngemen balance nama teh dan hakanu kan ke high speed ro ba yoi ke space ke momot ula ben balance ula ben control lada undan space yo ta unsawor ta banyak kali wajupe ya katayar jengki brio namar kasat ulun kalong king clip pin selaban slip direct pin dan jengmur re pila batte ban care pila ban care tama pindah pe katayar kebayar kum katayar truk kum tu turning melong ra pe ya body mdera pe syahmat pe di space ba pilat nyaman bentuk ba ilat bom ba milat stop control ya ka limit lajong so khat arngut pia pe kan ni ka channel ka janga ku beli sibon thank you to all the people who is watching my channel, who is looking or who is watching my live stream right now. Okay. So habang himut simple seperti when iPhone pin, don't give that damn horn, okay? Just give a headlight 2 times and give a right signal. That is the sign that you ask him give me some part so I can overtake you. Give me a chance. That is the meaning of that. Mentah fin iPhone pin motion pass, that was wrong. If you happen make a headlight, if you happen dim arsen, after that signal jangka right side. My car, kabang akran ni pisa pa iba kan mapiya kan ni. Kaya ika nakamnya asyura pi. That is number 1. Number 2 kaya akran sepang katupik baki beriu mentaki. Keliway beriu yang naka AI bawang bakadai ka planning ka future jong ka AI naka bentaki kids kini generation ki bansawan temai. Kata dia kajing keli jong tau beriu wang bangan penkiar na ublay. That is dapat kebahat pa yang ako ngan penkiar ini ki kelong ublay. Dah kabang ayah ki kapor ki bakin spend time more time bat ke komputer. Okay, bang alaban control ki. Dah kabang ayah dah ki games, penjob ya ki, penklan ya ki. Okay, dah kabang ayah dah ki bisa dah invest kumta. Nak ayah dah ka snadur edit videos, give more time haka video, lan ya ki photos ki jong pi. Give more time on that film stress ka time jong pi. Kapor jong pi kalong type the maximum time 4 film yo asuban ayah bat ke family. Okay. So that is the thing kan kami open eye time shop family. Kata ke planning jong ka bang kawa ni kibrio bakan control. Kalau kum ka to ka film Terminator. Ko control ka to ka robot. Nadu Terminator 1 hadu Terminator ka ba mentality desro. 5 na 6 na ka to tip. Ka to. Kato ka di ka reality ka bansawan hangi ki percaya saya sini. Ba ka AI ka control yang iki beriyo.
Okey ke AI kan sa controlling iki beri lah kakwa bakan nya kali kalanya hero. Kadang target kan lek kumno kan salehi. AI. Tada na segi hacker ka mamalahak. La jinjar pa ba. To let it be. Kam dai repi ba carling do AI. Mo AI kar kam dai re. Pi dah shu ngap ya kan ni ka jinge keren na du ne. Timtang lapo ya siap. Tang lapo ya siap. So tenan. Kat barang so komen e pidan barang te kya ka jabe yang kindat ntas ni barabor kalau free kalau stress so ngandung na San Mari kani ang San Mari ngalai signal right side plus ngalai sudah ke hand signal penmi keti sabar sige keti sabar nang mabot na din kili bakal speed lan ki bakwaban larlar ngalai signal sudah keti so don't drink and drive, always maintain ya halor kata. So one time kan itu dia kadang kau kejing jah ke baca hamau license bos. Itu kan tak ngai signal tekali ngan ti kuis ni dia. Kau di kui. Ngan kau itu jing itu pi siapa rokoi kadang kau kejing jah accident apa mau license bos. Mau license bos kadang kejing accident. Kaba tenra utrok ewi mamai batam bitor. Itai mamaru ngamju itu ra ya i tambah ngasit dia kendo baik. Ya i hakali ubita radio mut ngamju berat. Ngai baik ngakawang bisidin namar hadin kali jangan dah masang ni ya. Mun benar masang. Suatu mun benar masang. Di dan beri marwai tadi kuih mam ni mah di bintang apa yang ni apa San Mari ya kena tak kuih no lah kelat topik batai lem kelat kaim tu mentas pang wan tu kali lah perkat na tu kali stress aku tanya long stress jabi yang kaya jabi yang stu sahur kali kaya nak sepung nak kaya nak sepung tendam kaya nak apa pun temen tang ayat live stream kan te kajing support kajing pi baru kaya cuma di kaya kali ni ba oh kabyang ba mikai banyak kali no ya noro ngam hikai ni no bangam kuat hiru bangan hikai kikon ki layanang ki layanyak ni tahu nan ong kum no kataro kalong ba kide hiki kon panang nya kali hin sama kawan nak family baran kali musyong no hari yang paro idan kali lot kalong ndai bakong sarung barpa ndai rumta okay let it be there was a time aba mensengi khat sendiri tarik ne khat tarik na kamtai shwa independence kadang kejingja accident hamalai stand bus lapo yang ni apa San Mari dak kiunang ni kon kadiang kan wi lat sam kia de kan sepoi kato ka gold gym na kaina kato kan sepoi hang turo minta un ailat uti kali yang ane undung tena undung wi pak ya tengah sepenjam na ilan di jai tengah kawan keran sepang kata ka accident pi ak keterlawe ketrok telum imama iya nak kejat tengah footpath marsen dak mia di footpath kejat kadai hadap jong ka TVS mulai kongwer TVS kita ka diskuti opposite jong katoi ribet ngadang ni opposite jong nga inang ki ketrok lawan ur ngalayang na sya kan ro bai dari balang man kiu ko to ka jong TVS ngalaki ro kiu ban la yang to ketrok ngalai ma yala di ngalalong ready harta ba ngalakhre saban push la dia kejat em kalau dan hasid kejat kau siu kau ngalai ima kate ngalayu ye ka break tan wi han break kali kayap
Kayak nomor penyap. Penyap kemudian penyap ada engine, penyap dah tap gear half flash back krop, ya tebok. Kerap buat aku jing kendit jing ting kayak kali ro. Dia ngalah plan ban jam sidin. Bangun jam dah kasih ke bahasa din. Laplan sakumta. Tidak lah din ukiar yang ndai ukiar yang ubam syai tu temen pa di bayak surak. Mana-mana din poi perkhat ra itu ro. Tila kham ba kham temen te yang ala light behi kan. Tu trok lu ngat try dia ba usim bitar kiat hi ngat tu perlap. Mas try manga lada de ba ujoi. Ulah kendria hi balai ya kimareng mungkin dia try da yuk siar kayak air balapan hitam lali air ya. Ada di am ya roda break dali. Saya break tak kabamot. Ka hi am jing embryo. Driver pa pili ang try ha ka jing. Hai hidup sang tu hajan air kumta keren. Kalau ada accident doang itu bikin pohon dia ni terpasang lain ada nanti lah ayah bet kumta itu kerja kami kan ini TV. Okey mah am net tok ngan penjam kali best palat kata late 5 but kenjut bet tembak mah. Okey thank you ba YouTube ni mat bol ne ini tip dah kita whatever meneliti publish bun hi to everyone apa yang mau mulai mau ro dia apa yang stand kan ngadang ya tang apa ini mama mar persia apa manga mar persia kamu kan dengan right side jonga ka bumut karon kan ni yang mani menta right kajing kang jonga titai mama hang tai ngai ibit tham ngai ibit dak highlight ka hit be ya ka dur khamat jeng ibreu lan ya kamet jeng ibreu kum tu kalau tham kawan sa terpeng kadat bitar beriu kelamik kru kemaran baik dok tinggal ating yang ngat sakata yardin ya kakijat lani kamet lama dia ka bounce kala ka body kali kamu lakut tisden bak bahang tu ka kan kam jam kan kamu sponge ka kan kan bang. Okay, let's continue itu bang omannya ngasih first aid apa kali kan ngadang wan na caka train na ka bang hapan phong sut baik na phong tai ngapong ada di penyan ilan nam tu nun sa kahir tu poi direct wat o ya limba kan ni dan ka bos na khamat kada bulon na pensop penspan ka fa jangan kenyang tu bat ka sut bat ka iga hiar bet bat ka pungkut bat ka hiar bet kelan me ka shot ya da ka first aid bet astu dong dan first aid ladon ditol saja ka ditol malumala ya ka tu bakan su yarap malumala dan sekadawai pan betadine sekadawai betadine pan kelain yang tu dan sokun phat means gitu ki cotton cloth kan nanti kan phat cotton cloth kyo dan kena sekolah em hamai lah pun tu ngarungan sadan dan itu ngalade bedan ngalade pun kilaya he tinggal pensop ngapen span kan yang tu ngapai ka kecat lah player lu ke snap lah long player snap CR tu snap CR diberi kilong ani ani pip ngadon ai ngami ikan okey let it be te alor jang tu kabenta ngapen sop ke nak first aid dan ngapen sop first aid ka kali ngal apet ngal itu kan ni dah benar san ruk sai kan reu baik kali lati kena baik ngala yu ite sense bangala dan hi ka idea halok ka health and technology somehow ngomong rebi ya ka basic ngaket ngetip CPR, pulse rate, high low, BP, something like that kan. Dan itu knowledge, kemudian kita bangun dalam training, okay. Just to confirm ya kata apa kamu menghasilkan di training, but somehow ada knowledge dari CPR push and then cover the first aid that will help that person to stay alive for a short periods of time. Okay, it's like that only. So I thought it was
like that. So everybody on that time, I just see there was one Likhasi lady who is wearing Jansim. Okay, Jansim, Jankirsha. Keselong, I'm totally confused. Jankirsha maybe? Yes, Jankirsha. Hong Kong alis ngobha cover le mapi dah kajain kumtu baki biru kin nomyo iya kan kadak mong jong ini mamba. Dengan le aku nu ngata ada ke first aid ngata ke tu dawai kelain yang tu prr bet kelain bet sob bet sebak grip dah ke ban it kumtu. Apa yang bos? Kelain grip dah ke ban it yang tu telah gay tan. Gadan hang ni first aid box ngasna kerpang. Bot hak tu kapor baru ki beri kelas pilot lah pilot ngalah lah kum tu truk dan bak bade hang ni hapolat dan bak bade hang ni hapolat kalong blok kin kalong junction taki kali kirung kimi tu truk myo ya tahang tu kan marsen la mangau beri mare dak kejat udan bapau slipar udan bapau betungkar udan wakil lain dak skuti udan bamare la bel pada kapai marsen yo snow be tu truk baladon lupa hang turu lai i tu lanang be susu badin truk tu mas ong be tu lanang bom lanang penher poya khmat ngong ya sngo ki brong tu lamen sa bas asmak ki ba sampai step ngashutit nak ki bahayang jong ku kan ala ni ti abit snam le jang barokhat abit snam le kata dia ke jemut bangal arab ti mama ni nang ni saw sang kisai bahkan ni aplir ini anggil bolong kijat untuk kok ni kijat ni untuk am san sibka bahkan ni yang untuk am ni lo anggil lo mat kung dok ini bentai mat tak abang asibat try nang abar dengan ai pakai isi kenang yang tinggal right side ngelapo yang ni kalau adum malai nanti pada maybe kelak klik pelan Ila taka cing syairo ini yes maybe kelak klik pelan taka daw ini kalau auto em untuk hilai ini sarai ni lah kadang bapak videos worldwide videos hai ni semua dia di subscribe pas seperti mama telah kali lapat kai ka kijat la player kai telah bang pen sop bet sop pen sop mende bang pen sop pathar bet sop pulma sop tak dawai ni ko mang ni lak lo peti padahal kijat la jangai ada sop lah kawang nyam kanyam what to do yang sai biang siben mali patal mali kwai yang ko mo peti la ni je dah that rong apa om boleh sibun pergi channel jangan mau bapak berapa haki tu ki 80s haki 80s boleh mah khoai nè khoai lom no jar vậy cái bahaya ni bari kepung bahaya em takin ba khoai minta apa wala bro khoai wow kulima I was so surprised bahwa khoai lut bro khoai because umju air khoai kumta wa ting ting kebarit last week di kebarit ngakremuan this week di bahaya ngawan first Monday tu lakuan trekam kuaman man kendi email rusibet na kata-kata ngasuan khoai na hang ni matters kadang ke discussion dah kadang than rom reu ong nai ni pi kinong subscribe ya kan di channel ke jonga sibo ni pi baru ki bapai ya kan di channel jonga thank you to all my viewers and especially goes subscribe dan di like
But all this, above all, our God, Almighty God. Special thanks. So that's all I can say to you all people. Lisbon để yang kali tentukan lại thay để yang nak tentukan lại thay dengan istimewa ini baik lalong dan biar sama apa yang ni apa yang ni peng ke phone ke akhlak dia ke percentage dengan cincai ke akhir hi and wait mah boleh pun pergi ke channel ke jangan baik ngapa ini dengan pak punya kali dan ini dia dengan hapan pak ni ada yang sosam ni border hang ni kan pak kenang bagi kali barung bumi kenyat. Okay, this is my vehicle number and I'm the rider. Hello. Ngan bawa isi sepang mah kalau aku tak phone ngan bawa isi sepang yang isi aku phone untuk dan bateri dan kali dalam dah pakai full handbrake dengan tangan pen kan ni jangan off ya ke isi off engine off and CFO gear along with full handbrake boleh sibun mending lah kayaknya kali bisa time pass kan wong pi ka travel awas ka bari arkenta bari kenta poy arkenta sitek kemudian li long ta tahu hi kadai lingba situ hockey stick dengan lah oh ni hockey stick dengan mau ada selfie on hockey stick cabut tak sampai syak hendak par mungkin EP wajung bah mai bangun klip mentah phone lap pendak coba alta de subscribe lam ne like lam save hoi q jokor boy suki ka kali ne suki ka net phir ne kede bas suki ka net kloi bhai kloi okay chalo an finish jing bam jang apa klip ma untuk sini support stand hang tu ngan buang tu akan clear direction lagi inam harang tu dengan pendet sakhinjat sorry mah ya baru untuk dengan ban kan kan pun kena tak sini jeng bang nah sini jeng bang ini di belakang kuai ini ke back kuai maka jaga som ini di fiber kadang kami dah slide lawan ni rok sarai pecibet setri buat kini kita mau ni berarti buntiar ha tidak memerak kamu ni ya kamu harus standar menang re bukan rak standar kan pusing jat ini juga matamai istri ini juga matamai Maida rem coba Maida tu Maida kamu cip umah hendak network mana supaya sekini kejaga kamu tu tapi bab Mr. Jokor pengen ngakhlek tangi ini si semut ini dan Maida ini Mr. Jokor ini di Maida bat ini pat di pakerteng megabyte toramen rong dan barong green rong sama kemcit nama kadan daun ni rong sama di ini ngin ai kum no baik
I. Wei. R. Lai. Sao. Tăng sao xuyên ngại của tôi. The mix up saya ni. Antara dia pet te, aku boleh sibun dia pet te. Pelaya duk. Tip ulak long empat tip tambah ulak kelek pak. Ngadang iduna moi dah. Jela dah ulak benak, labit benak menilai. Yum. Kendrum tu. Lah ai umbon pi. Semai bi nam semah. Abon. Dia pendap yang unik hendian. Wei. Along Hendrius. Asin. Mai dah harus hendian. Nak ibon dah. Cegerain lamot ni. Jolak ham teli hendian. Malah kata mesti macamnya. Habis hidaka kecil. Itu. Iya, hendak mai untang tok. Sendrop. Drop sentap kan. Kamar apa yang? Bet. Tinggal ada kini kok omongan surat lang. Semua dah teh dengan bakso, dengan kamso. Tak nak sobat. Tak tahu tu. Tu bona. Tu benrak. Kita benrak. Mak. Mak. Terum tu bonah ni. Mau petang tak? Itu di tepan rawan. Kabatu antri. Kuai. Kuai. Kita sempurna kuai. Sudah kabeh sencong mit nak. Lihat. Sudah orang saya kurang sikit. Berjalan. Mana pihak kau? Sikit. Pihak sekarang nak. Nak dak, kalau. Lihatnya. Curah banyak kita ada musibah. Wei, lock,
Sebekali ulang kompromis balik mana? Ini nuru ulang. Sebekali dia bilang kita, ai ketira ketira. Kenat ha. Penghiat ni pengret. Yang ini lebih cash sih. Ada kebak kamera. Chalo, pergi dari sana. Are, entah. Kawan. Aris ne, Aris itu. Apa? Aris ne, nak kenal pertengah. Irik. Oh, Irik. Ya. Anu pendam kain sini. Ini yo songjian. Ngaruh ke jenet dah tentang kas ni. Tun pakak parang mereka tukang TikTok. Biang. Tukar dukan saya. Wah, siapa tas ni? Oh, biang. Teka kasar yo, parangut siapa kini sedar jangan aku lisibun. Ikan dos. Oh. Sa zoom yo upang biang. Ngate pang ibarit. Di ngan pe ka condition kalong kumno. Kelabon kentab ha kini ka phone bangayat. Di mat le yo mat. Ini 30 kilo. 30 kilo tu. Itu dan try plastik dulu. 30 kilo. Belum lah 6 kilo. Balik iyo bang try option mate lah spa. Lada uyo ada 2 kilo tak mendai. Hai biang.